The sunburst flowers calling on one day is overdue, but I Khawvel mi hausa zwal bik te hian in anna an nei nuala chungte chu an thokrim tak zeta idea an nei tha a an company an na a an in pe tak zet thin tundin huna Khawvel mi hausa ber panga te po hi ma ni a thil thar muchwaka idea na ya bulrun in than vek an ni an chan chin chiang zo ka amal te te a soi vek manani don lawa atlang pui chia kan ron tar langhang tuna Khawvel hausa ber hi Jeff Bezos ania Bill Gates nan hian pakhat na din mun hi anin lua chok zeu thina ma se tuna chuan tu ma in amazon.com mu chuak tu pa Jeff Bezos hi an tluk lo a net worth hi US dollar billion za som pasari do nani ama chuan investment management firm pakhat David E Shota a athoka ma se idea neya a boss po hi shil nge a ma se a boss hian alo tui pui vaklawa kumsang kha chakwa som kwa pathum top lama chuan a thona hi chwa sanin a boss po alo shil to a idea online bookstore siam chu ati chanta a July ninga kumsang kha chakwa som kwa palia a garage Amazon hi siam ta ani atir chuan kadabra ti in a minga phoa ma se nuwa South America a Amazon lui ming choin Amazon ti in a thak le a atir chuan lekha buzor na ngot ni ma se aron zau zela tuna chuan Khawvel online website item chikim na ber pol alo ni ta a Amazon lo po hi project dang te po anei thawa Jeff Bezos hi Khawvel hausa ber aron ni ta Bill Gates hi list dota hian omin a net worth hi US dollar billion 99.9 lion a Microsoft Corporation co-founder ani a thian pa anopan lai thian ni bok Paul Allen ne na an mu chu ani a Microsoft chu Khawvel personal computer software man na sat beraron ni a Bill Gates hi philanthropist ani boka anupuinen foundation dinin Bill and Melinda Gates Foundation an tia Khawvel an na shileng sang daunan po an thok thachin le a tuna phe hi chuan Microsoft lam ai ma hian a foundation tan hian a thok na sa in donation na satakin ati ani Khawvel hausa ber pathum na chu Arnault ani LVMH chairman le CEO Arnault net worth hi US dollar billion 91.6 lion a LVMH hi Louis Vuitton Moi Henry Khawvel luxury goods company lian berania wine perfume fashion cosmetics ti tele product sang an neya kumin January kumsang ni somni khan Khawvel hausa ber din muna aron omzeu nge ani Khawvel brand lian tak Louis Vuitton Marc Jacobs Dior Sephora te hi an company ta te vek an ni Khawvel investor lotling ber pol Warren Buffett hi Khawvel mi hausa palina a oma a net worth hi US dollar billion 88.9 ani ama hi Berkshire Hathaway chairman le CEO ani a no pangte ani atangin stock market le investment lam hi lo ngai event to a lekha puchiar 1000 ways to make $1000 ti chuan ama hi a inspire thin le a high school ka live te phei chuan chanchin bu te asema Coca-Cola bottle te le chewing gum te azwar thina investment lama tui aloni angin ama saberatan textile company Berkshire Hathaway ya chuan kumsang kha jakwa somruk pani khan share le ve ta a kumsang kha jakwa somruk panga aloni chuan he company a share nga ber hi anita a company chu atilian zela tuna chuan he company hi ahluto leya share khat po US dollar noi thum lai anita a charity lama kal na sa a alwang chuak na sa leya kumsang ni paruka tanga kumsang ni som pakwa inkar khan US dollar billion som thum panga don chu thil thati nan le mi te tanpui nan alo mangani Database software company co-founder Larry Ellison net worth hi US dollar billion 62.4 ania Khawvel hausa panga na ani
company sang a thokin henga hian computer programming athiam jana kumsang kha jakwa somsari pasari khan ama le athian te pani hian Oracle hi an muchuak ta Oracle chu computer industry a tangkai boka thangchak hle a akarlaka competitor te awangin tlaniam thin ve zeu ma se a company point upgrade ve zela Larry Ellison po hi a hausa ta hle ani